Чуваш патшалық педагогика университетчин археология школе проект хойнишне бушлана. Егерне студентсембе вренегензем ученый-археолог сем шербюдары хинжи вишимыш вармангасы ялиши вихинжи лаптага тепчеш. Вылмынбе кызықлы. Панхи куна мен тупма булдарын жамрыкыз шахсем. Диана Иванова калса кадардать. Шаквырына тепчемешкін ағалтен марс уйласа еліне. Кунда пиренерары пірреміш вишімі жаймырсенже хулаш пылны. Ана табынны ташмансем тептума бұлдарына. Пиндеті ақыршырта ғырвын бірреміш, ондан игибендивін вишімі шулзенже Шаквырын бірге Чуваш археологи Евгений Михайлов шырзагыдардына. Кажал Чуваш патшалық гуманитарий наук кезен институтын экспедиция хулашын кындырге велдуғыш пайынче 2 метр дыршы, 1 метр зарлагыжы шер жавзабықына. Хали шаклаптықра хері ғытлай шамыргешлет. Педагогика университетінже вишіміш курсыра веренекен Анастасия Кузнецова жын шағы шенелі хмар. Хер астывым жыравушка небе унчин Ржев Волгоград таракесенже тарышына. Тересве глазан эбі пиди хавас, кунда был загорный жемешін дезен куман вали прем шхучень, археолог пек был загорный шавынбек, тогда эб кунда вожатый, эб аджазимбе ишледем. Манжын ку опыт и мана малашне тоже волкерли пулат. Чувашнацы музейн наука ищенин Александр Семенован шамрыксене калазагыдарт малыну май. Шыравишне худшынныбе бірлехвал асталық секечі земір тереть. Аджесене тимир шыратма вренде деп. Кунда ебер кымагады вапыр, тимир шыратмалы кымага. Тада терлі металларан ябаласем. Тусагларапыр. Игернере веренегензембе студентсем хайзине чынжын археолог пек туйза елеш. Кывайт шинже абат пежереші, чадырзінже бұрынашы. Ажазем вали кызықлы программа хадерлене. Историксем лекцизем вулашы, вожаттызем спортпа культура ешпішне ергелеші. Паян кегуны шамрык археологсем игибинетла терле хадер дупна. Ерне хушынже біргінда 1 квадратный метр лаптыга, чапса бідердімір, пир дürtмелі станок вырынесіне шыраз дупрымыр. Шав выхытрах, шак станокра усугурмалы грузилы сембур, весене тымрандуна, тадах тымрандуна чүлме каткизем, бидену майтухрышкында. Кулашыра алы жылайы қадаланны бұлны. Шавынбегек шырайынчын терлі кабырлық, тумдир байесем, шешезем дұқына. Мен тупныне типтерлі тасадашы, ячезене балырдашы. Тепчев Чувашьенин авалхи истории культурине ужимлатмамай барать. Педагогика университетин археология школе пойдем расширить шамрыксен проектчесен конкурсенже шендерне. 1 миллион да шербилик пенсенге грантивишне. Вереню министр Дмитрий Захаров палартныдырых кушкул нумай ешежин казыклы булмалла. Унзыр бушне ажазем вали кажал туристен дневникне ергелене. Терлі маршрутпа иге уе хушинже утмал бинетла веренекен чуладухна. Чувашингларым вали Диана Иванова, Михаил Солин.